Zdravo svima, ja sam Jovan i danas ću vam pokazati kako se igra Tako cica koza sir pizza. Ova igra urnebesnog imena za 2 do 8 igrača je vrlo kratka i ovaj video neće trajati dugo. Ali sačekajte da vidite kako se igra. Hajde da vidimo postavku igre. Otvorite kutiju, pročitajte pravila ili ne morate, a zatim svakom od igrača podelite po 12 karata. Ukoliko želite da partija traje duže, možete i samo špil podeliti na onoliko igrača koliko ih igra. Hajde da vidimo koje karte postoje u igri. Postoje tako, cica, koza, sir i pizza. I ovu mantru i ime igre ćete ponavljati non stop kako igrate. Svakom igraču ste podelili karte, oni drže špil ispred sebe i otvaraju kartu na sredinu stola. Prilikom otvaranja karte treba da kažu reč. Reč koja je u nazivu same igre. Prvi igrač koji započinje treba da kaže reč tako, sledeći igrač posle njega treba da kaže cica, zatim sledeći treba da kaže koza, sir, pizza, tako i tako u krug. Ono što je bitno kada okrećete karte jeste da ih okrećete od sebe. Znači da ne vidite prvo vi, nego da vide i ostali igrači za stolom. Hajde da vidimo kako izgleda krug igre. Prvi igrač otkriva kartu i govori reč tako. Zatim sledeći igrač otkriva kartu i govori reč cica. Pa ide koza, pa ide sir. Kada se desi poklapanje, kao u ovom slučaju, igrač koji poslednji stavi ruku na sredinu, nosi sve karte i igra se nastavlja. Cilj je da ostanete bez karata. Međutim, to nije sve. U ovoj igri postoje i specijalne karte, koje nismo spomenuli i koje se nigde drugde u imenu igre ne javljaju. A to su mrmot, gorila i narval. Kada se otkriju ove karte, igrači zaustavljaju partiju i treba da urade specijalnu akciju vezanu za svaku kartu. Kada izađe karta mrmota, potrebno je da lupite ovako po stolu i da prekrijete gomilu na sredini, bez obzira koja je reč izrečena. Kada izađe gorila, potrebno je da uradite kao gorila, pokrijete gomilu na sredini, a kada izađe narval, potrebno je da napravite rog i pokrijete gomilu na sredini. Opet, igrač koji je poslednji uradio i pokrete i prekrio gomilu na sredini, nosi karte. Hajde da vidimo kako izgleda krug sa specijalnim kartama. Tako, cica, koza, sir, pizza. Tako, cica. U ovom slučaju opet sam bio najsporiji i nosim karte. Nakon što je igrač ostao bez karata, on nastavlja da govori tako, cica, koza, sir, pizza, kada dođe red na njega, i potrebno je da bude prvi igrač koji prekrije kartu koja se poklopi sa izgovorenom rečju na sredini. Na šta treba da obratite pažnju? Nema trzanja ka srednjoj gomili. To znači da vučete gomilu i stavite karte. Nema preklapanja kada se poklapanje nije desilo. Opet vučete kartu. Takođe, kada izađe specijalna karta gorila, ukoliko krenete da radite mrmota ili neku drugu akciju, to vam se ne računa i vučete karte. Ukoliko treba da kažete reč koza, a vi kažete sir, takođe nosite karte sa sredine. I bitno je da održavate neki određeni tempo izgovaranja. Nema da usporite, da razmišljate. Ostali igrači mogu da se slože da to nije u redu i da nosite karte sa sredine. Tako cica, koza, sir, pizza. Urnebesna igra za 2 do 8 igrača u izdanju Migla. Uživajte!